Bronum, Amusaso to dear, Amutija, Ewa him Bronum, and I Esin and Amso, Nana Genti Adas. Okay. Any dear mother, Sabafo Chamoya, Yamia Muncha, MIA, Yamia Encha, Piao. Any dear mother, I go be away beyond Nanam Sada Farmo, and yes, and pet, and at the mobile yet. If they know our farm, you can say Nanam and any dear mother, so you may be boy, you may be Badia, Bushiano, with Chairman Chat, send a bear, Nanano Ebete, the announcement for no Eka. Any dear mother, your mamma cranny, or Henry, Wabakasa, Yabessa, 100 Niente cranny, and myself. So now, yes, Christ Foundation Outreach Chapel. As of we say, which and some, and now we could own some 1,000 Ghana cities. We patch on an animal so the Unitra, Media Camp Patago from so from America for you, Madame Chini. Said your mamma, one Naomi, Casacha, Sofpania Pia, was say. Or by all could own some 500 Ghana cities. So if my see so Unitra, where they are camp from. Piao. Yes, yes, I will be uncle from MIA. Nano, Madaroma. I will be uncle from MIA. Madaroma. I will be uncle from MIA. You. Nan much yamin no Madaroma. Miss Lama draw, Miss Lama break, Miss Lama die. Montier me near. Don't turn ananom. Madaroma was something in a cinema where you know, and an abwachiyam. UNICEF must in the fa. Madama, Nachame, no Messlama break. Montiam and Antiyura, Semijan, Messina Diana, Messina Dukuna. Nanom acqua SMP Asan and Anma free Asokore Mampo. Arania Botanananom, Wakajananom. I can't tell you if you know. Utiba Kodonananom. Nana Mofri Dencha Bason Modia Kotosia Fati per year. Madame Makoto Buma Bom. A free ban Sanananom. The Jamanima Messama Diana. I am more. Now so Mamponghemaa and Anabuacha sat the brasses of the co. Why end up on that jam? A quality man sem. I mean, a papa daba sanifan kasa. A dance of folk could do for Tamba for Taf for Patatamia Doye. Now, Boatia sat Debra. Kotokoni Fano. Why no call dear Hinano? Nadajana out of that so. I know Santa in America for to sway. Nana Madara Manikuna knee. Why Nana Sawa Brakatu? Adwa. Oshani mleto to America ni abaya. Asamba no. Wofana no. Wana dakudwa dakwa demo. Rempe kwa na mpene kwa no. Ofeso kwa jana no. Adeso ya Santwana no. Atunkwa foriata no. Abra ya dokwa no. Wana nana ya dokwa di nyansane ya decheche wa chemai. Me ya bwa kwa banti kasie mu ma. Skakwato butu wura ane adwa se one powerful bracket. And one answer was so messy. Maybe I know me. A diame. Yeah, I know about Sadabra. Mansus and one cramesa. Catch a massa for sure. One can't tell Mrs. Sabia Quada for Yamaseme Sabatum. And Yabesa Kodom. Nasokoto was sending brain so much. And now I am answer one powerful say. Nibranom. Namada Shianom, Makafu to so, Mabab as if Major when you ran out to Dapaso. When I send I am out to Dapaswa, what's in you? Then Yabre, and I cannot waha. Nisika Puduo, Nabrampa Sapan to me no, a sinincio so. Was an almost Doko Anaka Adriano, and watch it. Wasabe kwa medabusiem babusua ya swadishi busua ya free asendan kan
abusuase asuansuo no aduanan ye de tae bayachi ebayasi atomun ya mfanso wayasi na otweda paso wayema na ase waso osum nsuo asebia kwadafo miduano aduanum na nanfo no se miduano edu ye de boa ama na otweda die ekwaso ana wachi ana wano ne ba wana abacha sada be memu nyina ka kire ka cho tutopum dia dododie na naje ma pamboa pambo kwado agema ni kuno ane ba ma kwabena ntwi na ntwi boss akobrem podu fetaba ma da fetaba ma fetafra no manana wase boss chikatachie no no asema jedu kwabrem pano no kwanti fiji abo no no ostu be kutokwa ma ni twadwa abrem po asema bedwane ne na ntwi boss yako wo pam na wo sano wo fi krobo asante ma pa krobo amani apa na no yadi akuba so atato jase bo afana no ayasi fori bempana na ni Mamponghemaa wotufu techana na chimremre yani yadi akuba so atato jase bo afana so be na tuna gwa botan so mama fodi antwa de afa so akwakoda wai kudo no pokotete kwa basante kotokwa na ele na ntwa si akon woni chanfre woni keka fre ayasi fori bempana na se ajame ye mase bempa katachie enne yatana atweda paso mesunsuo na ka no aduenum abrempa da so panto doko eguso na ka aduenu sikapodo meduenu edu kache na agema pambo kwa adu bi ko twa masafa so no bai ne kunu na ntwebo asia kwakwabna santema pakura bode hye ne nka saye ni a etwi ne nka saye ni a ebruna na no madam edamase ebruna damasia abre na no madama otu srebo Mesia na asa ene one besi na sanso na fumesa na fumesa hene yewadu a wochia yama yewa akwaba na no madama ene de mada enchai ena nanasa mensia akoten ahe wano na esio ema SG mo no esio ema no size lotteries nanasa mensia akoten ahe kuntu jase hene eno no Sadia nanasa mensha koten ahe wakanye 3,000 Ghana cedis 3,000 Ghana cedis ekani sikano 30 million eni de mada enso so nesi yura namda sebru basadai jo nanano madame pili jinaha ani jinahama Kmo Royal Lodge hema prokope enono nabo achidankwa awanya ne ba biko ne ba ena wade make more Royal Lodge abeti ntima so Mampong make more say one dey enko yo hene ene papa da fama okuta ne nsa no nsuo enakamu dokodo onu say enfansom aho a obu yabaje yada aso sabre santini to Opemsuo ye amu ye adwuma wese na ato santini yo na mo fama so frame sabre kwapnansia ne so nom ne nabusuafo a efra akwa mo na ekasa mba ye mkuto mo nsem million no 500 Ghana cedis kwapnansia ani ensuo 5 cartons and a snap ne so slaha ensuo 10 cartons ensuo no 10 cartons and a snap on so slaha ya da si pamocho sabre na madam na so bru sabre sentinel abai aye Reverend Father Clement Adofojo St. Martin the Parish Catholic Church parish one na so for anadua Mr. Osai Kofi Oderoma woni obushani nyina an engineer Montenasi na monye aweche sa ena central fonso atwa so askwa Mamponghemaa na Oderoma ena o man baby etre so montonia omodu ya so bechera nanom ya akode shedu Sabre Asokore Mamponghemaa me former son family na no God is our light church Obaya omukuto mo 500 Ghana cedis sanso na Asokore Mampong aye odu ofita fo ho omonso ba aye omukuta 1000 Ghana cedis sanso na misanso ejina oma Garden City Special School omoba aye omukuta mo 500 Ghana cedis enso no so kate no aye 10 sanso na misanso ejina oma Agudia Association
oduro yire entina omobaye obuta ensuo eye naka no enan one na busuafo ana afresika ni nyina eye 500 Ghana cedis so 500 Ghana cedis so 500 Ghana cedis na na atutemfi a otoso edan Adukomhene ani na trankonwa ana adu hei mo piafo so mesanso ejina obioma limelight investment amuguta eye amonsam cedi no eye 1500 Ghana cedis and can it is kind of 15 million abenso amuguta doko no eye naka ensia na enso so 10 cartons limelight investment sabe together na kwam wadaroma together keep it club wadaroma untina omonam chama aka wali ama menkobi wa wadaroma jo nana madaroma bu monfama no enfa kaka mijina ma CBS Roofing Industries ajuma kwei na bo cha sada wadaroma ena wanya baby atintin wen fidia oditi juma so abia santemai mukwasem ni CBS omunya na abo chansa da bramida biche boye ewonisem na yedi na nya pepe de be na ya CBS Roofing Industry Limited say omo buy 2000 Ghana cedis is the kind of 20 million asunaba goy filling station Asokore Mamponghemaa to Santina yo ebra asunaba goy filling station for na me aya kaminya ba ma tabot ho asem yi wani say wa share man every akankan problem powder shoda matemeni ade na wa de nyina na cha cha yikwa danchama so cha enu we no yikwa to danchama so do for super de bedo no for masada wanu na anti age na no so afo na ekasa no abana na ma ye ni kabi ye fre kokoso ye ne ekasai ani sai wa de nyina na cha hema wabasansa mansa pankrane no na daga didwan wonu na nanti age yeso sai every wodi shaka kankankro de bato mu ani brabo yeso ye de ebo 5 million na sai anto to no ade shibuso ye kona ade shibusua ya sumbresue ya fansumbia ade na ya fansumbia dokuna dasia do dasia jo na madam me bu ma so femme Mijina ha meka mwasem Mijina ha na mijina ma God's Victorious Christian Ministry International Reverend Ernest Chechei Papa Otano asafuri enche ne hunse wato Santina babachia asafuri se wode wom 1000 Ghana cedis na nanom ensimu soe omu nso ndaka aduonu 20 ena ensanso enum kaboma na ya 25 and on the 1000 Ghana cedis aka hobi so for something beach ya something St. Louis Senior High School had name penning for and to Santina omo actually bafo kwaku amoten na jache ehne sabe yewe edura wachi abafo kwaku amoten saso na pampa so ehne something ne wo fa no pampa so hene ye wadura ochia bafo kwaku amoaten na aja che hene yo sabre na no mo fama so fami honorable Ben Abdallah onene penifo e ba ye mo ba ye mo to mo 1 million edu 1000 Ghana cedis na nanom mo franka nkonya engu form sanso na misanso gina ma Full Gospel Baptist Church na nanom da mo ba ye mo zukuta mo 10 million en kan it is kano mo sanso kuta mo se ensuo endaka sai endaka edu Full Gospel Baptist Church sanso na misanso egina ma osenfi edumasa na nanom amankwa kodom ababio amoso ba ye mo kuta mo 1 million edu 1000 Ghana cedis sanso na Georgina Brefo ononso baya okutani nsem 500 Ghana cedis ni kunu Kofi Wusu nano madama eni de mada enche enada sebre osebonso nensia namo nana eje bonsamfo obesi da sebre ana sede breto danketo mamponkontonchi oboyo kumana na amani amponana yade akuboje ne tata na Mamponghemaa Emma Nisana Mobaya 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis National Pononso Pentu Edaso Nananum Kotwa
you know that's a brother there near Peno now I'm so much now omo akọ Sakwanda wadia now I'm so kwanda Kumasi Local Council of Churches Kumasi Local Council of Churches also do more here show nanano madame pu mon fama son famne nan kwanta kase ni yewu wada matiebiye jina hama nani jina hama Calvary Charismatic Center CCC Sofi Penny Ransford Opin Otano asafu yanche no bachi abusuen omo omo baaya omo de 1000 Ghana cedis nanano ensimi so na yiri ju amodi akampata yabagenti yada Kumasi Ministers Fellowship Kumasi Ministers Fellowship omone Local Council of Churches so for my fiye enti no moba na no madama asantemama nyina do ye bema anya bema ne kumawu mahene na kumawu mahene sia na mo bema safu chirebo kodua bema do baba ba chia ne sia na mo bema safu chirebo kodua na kumawu mahene sia na mo Jona no madame pu madame Jona no mijama GPRTU of TUC Asokore Mampong ajumako ese iche ene yeti na omukuto omusuo naka after all the Ghana ska 500 Ghana cedis yada ase nanom anitene so besimu betie ama ye mati ama biadan michira ha na michira ama na kwanta kase mifaba pani wonu nya agata sabi yesu bidi a church ame na tuwe wani sabi na abu a chance da na yedini na wotwe woni a wanya nda biko ene wo ano bi tie boy wani msam we was here by 500 Ghana cedis it is 5 million we na we kwa ensure enaka eduno doko so enaka edu sabi na kwanta kasi ni fahima wani agata wasi bia church ame sabre sante hene bempon na abu antam hene yewa adu problem yewi ani ekwa bu ni sasraba eda so sabe na kwanta kasi ni faba pani wani agata wasi bi achenda sebu sabre wani be tipi wani ani sianemo wani be tipi na sante bawia eye ohine bet ni si anemu na asante ba wi ayi makwaba sante hine bempon na bontam hine ni ane de no no me papa pe ko pe doctor ohine ni akoso dia ya ni kunu na bontam hine afa na wadu ha wo tumfo bempon sante hine bempon no yewura ayi makwaba yo sabre sante adu so e anase sabode eye chief inspector Ellen. Yeah, my papa. Inspector Ellen. Nensonum and a sabrum and not champ. I'm about here. I'm going to almost 10 million working 800 Ghana cedis. Nananum Esimoso Nento Abusiani now. Sabe Santuhine Nebre and my Santuhine Nebre and my Yakumasa Bre my country. You are so about the cancer. Yamana Kaba ye papa. Show na kwa hine wada me for so family me kana kwa hine na me kas kwa Mamponghemaa kwa hine na kofi inti na wada me pu said you together Clifford Club akasama na si yewa amasi bo ye ewa nimsam na ma waso sote na hima na sama de wo one ne ba na aba chansa da bra ye bi won na ne apebra de be wa ya wo kuta wonsuo enaka edu Ghana sikan million akuma edu o me de tachi yewa ensi so enyini ju ayen kan patango from ye ba genti ya dasi yo metua so ewa ha nana apiku bi for from me onso nom na ekaza chewe mo ba ya mu to 1 million enum 500 Ghana cedis so 20 cartons nana esu so na to na nanu nyina nanom aniteni ambase kwan so mesimo bro Mishnaha Emma Apostolic Continuation Church International. Apostolic Continuation Church International. Said yes, be a church ame. Na to sabi ebu.
na kontakase yene ne nananom ne fani se bi 19 yeti ba bia skoma mpo ha ene yetena yesom se na yewura wonya ne ba so okwa e 200 Ghana cedis tetiska 2 million se the Apostle Continuation Church CB ade a kire sa na Kobe Kench Hotel se the was CB a kire me na to na kontakase nanom ne fani yase ba ya 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis tetiska 10 million that's your blue na kontakase Wadawma Sante Siana mu yawra fo so famme sana kona masabu swanso muntie bi ohini kofinti Wadawma unsu tie mijina hama na mijina hama Zen filling station no kwase ya cousin dia ya kajuma obubu petrol diesel ni kerosene ma ba yanche na katantan ana mu bi side kanfo no ho ajuma ko esi mu ba ya bridge check si aboy e wani mi na abo chance da bras ko Mamponghene kuma se ni fa hina wanya ne ba bi kro na da roma no te ba bi eti wo mu kuto mu nsembro ni nsapantu wo mu ye no mu ye wo mu kuto mu nso nakatu eno achi no Zen filling station say Ghana sikafufu 1000 Ghana cedis wo de teche ya ba genti ya asti otumfo Opemsuo ene na jene mboate amwama hene na nom sedro no echia otumfo Opemsuo ene wane na ejene mboate na amwama hene ekobo di mensam ya baba yo Sabre Santina etu master builder and artisans master builders and artisans Asokore Mamponghene and a chief executive officer Sabre omodu ha ombechia na no mesa Sabre eyen sorry was come Mamponghene line one Mamponghene one so number so about the cancer ebechia eya chame na yasi bidi ache na nkwanta ankwankwa so eka ho yemma munyina akwaba jo na ba cancer die be dia no na nkwanta kasemiwa wadawo mafo so famme sa ekona masabu so muntie ensabode bi mijina ha Furnace Roofing Investment Ghana Limited. Am I right? Okay. Yaba furnace Ajmakwe nanano medical otum problem pon na abo anche Santa Bra danso o danso na afrom na niso ade hini na eso aba wonadaro manu ma Ajmakwe ba bia watintim won fidi na Ajmakwe bridge boy ya ma wa sote sene ye di nami apebe de ba otum problem pon ene na asama de wadia wo mu kuta mo nsam doko nakanum broni sapatu wo mu kuta Cameroon edu mecha 1000 Ghana cedis nanano me so nimijua modia kampata gu form ya na ya Ajmakwe ya me madama besimo bio obetie ama sabia yewura no matiama me yewura bichina ha ama yewura inakowusu Mikai no ewusu anese na kwa fiye wono anase oso ba ya 200 Ghana cedis it is 2 million sadia inakowusu ani na busua ya si bia che achami na to kwa fiye kwa bre Kenya se manana ya mua beye ta ose Kenya kwa bre Kenya se manana ya mua beye ofi ko fudua profenchi no bewie kuma si dua profenchi satene ma no kwa bre Kenya se manana ya mua beye wasa ne nana no ya ose Kenya se ne nana akwaba nana ya mua beye na hinsan you so about the cancer. Yo na no from a son firm Sabre silent city workers. Ono ye adwuma e was Asokore Mamponghene ye ono e no mo aka omo ho abom last hour crofo no. Omo ba ye omo nsem million no edu 1000 Ghana cedis. And can it is can 10 million and so 10 curtains. Ye damase. Sabre nana ya se Santohene Blimpon. Santohene Blimpon na ya se hine ye waso abe cancer ma Santohene Blimpon akwaba. Jo na kwanta kasene ni mi rawa da me sa na kona masabu suanso muntie me microphone dia mon stand mami kona masabu suya muntie me modaroma papa win pressure win papa abelu what you say me jina ha ma jo nanano msantini atui ayami ame mame ma akuokuo conform na manu ne ba
ɔne ne ba Hillary ne kwasɛm ni nadeɛ nti na ɔmatwa ticket efiri Grace abrochima mu aduru ha so ɔmo ba ama yɛdi na askɔ Mampongheene ne na abo sama deɛ wo ɛna ma yɛ mama kɔ aba megyina ha na megyina ha ma askɔ Mampongheene Mill Association mekyerɛ ɔmo tɔn nnua no na no kwasɛm ni edwumadi ɔmo didi ɔmo boa yɛn ɔmo adaroma ne yɛbɔ yɛ dan so ɔmo adaroma ne yɛ dan so pa yɛnya nnua bɔ so na deɛ ha adwene wɔ mu ne sɛ wɔsɔ wopɛ wawa na ɔma ma afra mo wɔsɔ wopɛ oduma na ɔma ma redwood edua a wopɛ no ɛnyɛ no na ɔmo de bɛma wo ɛnso yɛbu mfu wɔ mo yɛda so ne ɔmo te asomdwie mu no kwasɛm ni na abo akyɛ nsa dabra da ama ɛna nnuafoɔ yi wɔn anya baabi teɛ na birikyie bɔ yɛ yi ɛna ɔmo de ɔmo nsa hwe wɔn bo na ɔmo sɛ agya di ayɛ yɛ na abo akyɛ nsa dabra ohu yɛ mɔbɔ na ɛkɔ yi na nea deɛ wɔaba yi deɛ wɔka se yɛn sesa yɛ nnua a yɛde fa he yɛ nnuafoɔ obi antum mo ate mo nka mo akoma ntom yam etu ɔmo se birikyie bɔ yɛ sɛ ɔmo baeɛ a ɛnyɛ danta ne deɛ sika bɔ ano wɔn mu kuta ɔmo nsuo ɛnaka maako aduo no 50 cartons of water mineral water wɔn mu wie yɛ no wɔn mu nwie yɛ wɔn mu san kuta ɔmo nsam Ghana sika foforɔ yi pɔle 4,000 Ghana cedis anka ne sika no 40 million na nanom ensimu so na nyunu jo a modi akampata agu fam abusua panyin ma wie na odi sika abomiti na wakɔtena ase no sabe bema ofe akwasi okuchi asuo bema kokofu ahine ninsi anemu adu dwobrem bema kokofu ahine ninsi anemu adu dwobrem ya mayewura kwaba bema kokofu ahine oyikudu nana ofa ade anu ofa ne bom sabe ninsi anemu aba bedu dwobrem. Hey, yeah. Na chame any de madate na se ranom. Dr. Asenso said Dr. Asenso Healthcare. Asenso Healthcare, Dr. Asenso. Asenso Healthcare Center. Healthcare Center, Dr. Asenso. There, Dr. Asenso, what can you? Or one senior or by 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. So for Mame Renata Pia Enso Sonato Nanum Enyana. Nachame and the Madate Nasi Ranom Nabuachiam Ababio and then Nananom Nifa and Che and Okufu Board Doctor Yao Ajay Afumem Amahene Okufu Board Doctor Yao Ajay Afumem Mahine by 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. Ekaniskano 10 million. Masomoha Sabre Santini Atui Kumasi Academy Old Student. Kumasi Academy Old Student. And headmasters. And a Sabre Omadru. Kumasi Academy Old Student. Omno headmaster. Former headmaster. Omedomo Echa. Kondia. Yamamunya Makwaba. Nana no mopama so amfemme sabre moagaza munde share yejewa wanya ne baby ko ni kro no so nya ne baby ko frita phone ebusia ena e gaza kiremu omo baaya amukta mo 1 million no miensa meza so gina ho biewa mi gina ho ma Goyo filling station asona ba Goyo filling station sadia am gaza che nana no munye omo baaya amukta mo 20 million en kani discano abeso amukta mo enso 50 curtains. Wahiniba Ousu Koko, Utufa Mampongheene. Wahiniba Ousu Koko, Yamasanteniba Akwaba. Nano Madam Mayaya Asaya Wenyan Baby Kwaniba Mota. Nensonom Ebaya 500 Ghana cedis. And Kaniskan 5 million. Yamishompa. So for Mame Enso. Nano Mofamaso and Femme. I Dr. Eja Adu. Dr. Eja Edu Onena Edi and we share and answer our share fancy. Dr. Bayo Okutane Sam 200 Ghana cedis. Nananum Esimoso. Then 12 Shanina. Jo nanano madame proven from a son femme kakra. Mijina ma CS Asafo. Ewo Asokore Mampong. Asafo is in another Roma, no muti baby. Rich boy when him Sam Sene. Ye did nania pebre, the bayon and anahima ya. Womukutoman some 500 Ghana cedis. Nanano men Simuso, the new Amodia Campata, Agu form. Jo nano mijina na mijina ma miya kofi mandi. Mandi wadaro matemi. Sadia madame Fia.
afiase na de enti no frama no ne ba se wo pa no be bo chidom samandi another former okutani nso enakadu okutani doko enaka miensa malt mienu ode ka ho ani nso ni nyina ye nakadunum owie ye no onwie okutani nsam 500 Ghana cedis be mama ndi ensi so na nyunu jo a mo de akampata agu fom ye be je enti yada ase ano mon fama so emfemme eye erabna bi sapon kwaku asare ne yire a wa manonne said one na busua kasa cha na nanom nie obaye okutan se million enum 500 Ghana cedis afen so snap no slaha eda so ensuo no nso eye edu ena afen doko malt no kate no miensa kwaku sare yire eye obapa erabi sapon wa manonne said one kasa cha na nanom atra konya nie yedamase Ghana Communication Technology University and prepare one Edwamo Achia Ghana Communication Technology University one Edwamo Achia Amamo Akwaba Sabre aya na chiri krom hine wane na bodom hine nanu abrumpofo enam jobrem adu ha kumase chiri krom hine sante hine brempo wane na bodom hine wonso ya sante hine na brempo nanu mdina adu jobrem ya ba ne ya baba betia eso yinu akwamo hine so na so yinu akwam eso yinu ya ma ye akwa papa na so yinu akwam hine ye ma yewu akwaba yo na na mo fama so emfemme bijina ma obapa Patricia Beche aya Professor Dr. Beche ne ho kani said you sin na nanom nie obaye okutane se million no miensa esi ne kunu so na nto na nanom atra konya nyina jo na nanom santina atui lawyer Safu Jamfi nene aduma yafo na omadru ha omutia na nanom lawyer yamama kwaba papa lawyer Safu Jamfi nene aduma yafo na omadru ha omo baba tia na nanom atra konya lawyer yamama kwaba eso yinu akwam ehne yamewu akwaba jo na nanom madam ebrum fama so emfamie mijina ha ma me ama pokuya na achia me ni nuaba wo se okutane nsam ensuo 40 packs awake broni sapantu wo de tachi ada se buru nanon sabre satire brempo na chi krom one na bodom na chi krom hene one na bodom ena na kwaso ya mayewu anum akwa ye papa na chi krom hene ene na bodom hene ene na kwaso ya mayewu anum ni na akwa basatebe na brempo enkoa NFTA okay yo na na mo fama so emfemme sabre mijina ma master builders and artisans aya na na aduma efo a amusi ne bank ne hospital na na himfie Asokore Mampong school any adan hu do bebre said you almost here abusuanie on buy almost 1,400 Ghana cedis how can it is can 40 million esi na nam so na to abusuan ade atoyeni na chame ene de madate na se ranom asubua mahene asante achem asubua mahene sade na afori wane asubua mahema omoke no mo so no enaka no edu one shop no pantu nananmanum kwotwa mienu sikapa wo pepedu eda so sade asubua mahene yewra wokasa no da se bru da se adan okay na no mani de ne obras kwa sumutia mi apo na no matia mi mutia mi adan na munsi bintra na kwanta kase ne na anom nifa michira ha am sorry one red line Asokore Mampong ensenie ko na sase so aye sorry suku ahodo ani akwa yete ensenie Asokore Mampong ko na sase so wasi obaya ay 3,000 Ghana cedi 3,000 Ghana cedi titiska 30 million said I'm sorry suku ankra I want senior ni Asokore Mampong ko na sase so yes bia chacha me ranom that's me any de mother tenesi ranom Salon Pharmaceutical Limited said the Salon Pharmaceutical Limited what can 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis and can is 5 million
Yamisho car number JM 76613. JM 76613. Watch out, MC if you know what's the coin or Wadaroma, baby. I will be. Yo, none more from us and from me. Yegusua yema nananom abrimpon for akwaba Santehine na abrimpon na akwaso ehine sanso ena na abodom ehine wone na etikrom hine na woti awre yema yewranom ni na akwaba Santehine na abrimpon enko yema akwaba Famason emfeme eye nana osei Kofi Usu ya sechere amo won fase afianko ne ma na ekasai sabre amo baya amuguto amo nsem million edu 10 million enkaniti skano ensuo no so katen no 20 amo wie so eye snap no sra no so baako sede penifo kaza che nananom ni abusuan bagenti yadase eye sraha Sabre aya na kwanta kase ni faba pani wane wonianom adutwebem echi asanso ena moda asawe ne ba moda aya won nso nom wonso adutwebem echi aya ma wonina akwaba nanom atia me ene de ne ambase kwan so montie me ebru na montie me adan michina ha ema na aboachi ansa dabra na skoma poanye ne kuma se nifa Onoa ne nana ene nananom Rivina Fan Club Sabi askoma po ha ne yebutuo dwumadie bia nana wonia yemu yene no na ekọ ena eba omo otafo New Road Sabi na kwa free o London abrochimemu sade ekuai yasi bi ade a kire mu ni yasi amamre kwa so ne yaba ya 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis titiska 5 million Okay. 5 million. You and so I work pre 5 million water and naka etu nasadia and naka etu nom Rivina Fan Club. Ayeta for New Road was to be at the Achachame now to Yeranum and no. That's your bro. That's the Rivina Fan Club. Name Ushamu. Nachame Sabre Asokore Mampon at the Pamfoko 1 Edromo Echia Asokore Mampon at the Pamfoko Omedromo Echia. Yo, Sansona, Ellen Believers Worship Center. So for Panini, and then I saw him penny for and so can Santania, Reverend Stephen Edu Jemfi. Nachame, any dear mother, Nasi, Ranom, Sadia, such a biposo, Mahne, Nanabua Makwabi, Asnavi and Piakwana, no, Ufona, Nana, to quote this, you'll be anymore, Nana, Fentuaya, dear Fanama Comfort. I just have confirmed Beriano, Nanabua Makwabi, such a beposo mine buyer, 500 Ghana cedis, and can this kind of 5 million. That's a brew. Nananom Gusua, Yeba, Wahineba, Osukoko, Nasampoine, Yamaya Koba, Ye Papa Santehine Neba, Wahineba, Osukoko, Yamanakoba, Sanso, and Nanauti, Are, Nanauti, Are, Neticrom Hine. Wane na bodom ehine Santehine na brimpon yema wonina akwaba ena yewura the general of all generals lawyer Kwabena Japan and ya bri ye papa engineer Kwabena Japan yewura and then na bri papa kra nyame onso de nyame onso twetwenko wona ye twa no a na ye kosa wo bema yemo akwaba Engineer Kwabena Japan. Praise Santania Atui, Ellen Believers Worship Center. So for Panini, Reverend Apostle Stephen Edu Jemfi, and a Sabre on a sorry penny for a sorry ma. Sabre, Apostle, Dr. Stephen Edu Jemfi, the General Overseer, the Founder, Ellen Believers Worship Center. Sabre, Onona Wadruha, Obechian and Nanom, Ene Ekona Edumasa Ebusia, Ellen Believers Worship Center, Reverend Stephen Edu Jemfi, Onen Ananoma Trankunya.
Reverend Dr. Stephen Edu Jemfe, Elim Believers Worship Center. Asorry penny for a software near Sorima, and what drew how much yan and anom, any abusianina. Okay. Nachame, any dear mother, Tennessee, you run Nana upon Frenyam Otosku, Mienu, Adan Krenya, Mahine. Said Adan Krenya, Mahine, walk and ye 1,000 Ghana cities. 1,000 Ghana cities, National upon a pen to, and that's so that's a brew, that's a dying. Yegusua, Yeti, Nabuachi, and Sadabra, Kumasi, Nifa, Nasco, Mamponghene, and then Nasa, my dear, one, Abriwa. Nasco Mamponghemaa yedu ona watchda ebia ne wabai ni etimi ma wakwaba ye jafidie so ema obibia akwaba na me osom Opemsuo radio omtwaduma de nyina live na me osom Opemsuo radio na me osom Sabre Benamis Pharmacy CEO Dr. and Mrs. Sabre Omodru Ambecha nananom eni abusia CEO and founders General Overseer Nachame, any dear mother, Nase, Nabuachiam, Ababio, one nananom, Nifa Foku. Sadia, na official Mahine, Nana Jamina Akanten. Na Jamina Akanten. Official Viafia Kanten, Nanano. Or Sergeant from Wetel for Penny, Nanano. I just so cry as Antoine, Afrane one, Nana to Quintisubian Monana Wofeti, why are they in front of my comfort? Asraba no nya fe no friend papa fie no sare so anom sadia official Mahine na jobna kenten ye wura kanie 1,000 Ghana cedis the sharp no pentu and so that's a bro that's a dying Sabre etamfo asafo buate atumai bonsu asrafo nyina busia pane no asrafo nyina obabusia pane na ba no etamfo asafo buate ajima bonsu sanatia kumasi asafo hene no ye otumfo akwam ehene sanatia asrafo nyina busia pane na ba no ene de madaya pajiamu wonya yima pajiamu ene de madaya pajiamu otumfo akwam hene wanu osura ye kumasi asafo hene sanatia no ye asrafo nyina busia pane Abusa pani na no atimai bonsu achafa asafu bachaji bonsu no otumfo akwam na mo no ye kumasi asafo hene kumasi asafo na no asasu ye asrafo nyina busia pani achafa wo brekwa na tikoti si obian achafa asafu bachaji bonsu otumfo akwam hene sanatia Asrafo ni na busia pani na ba no asrafo ni na busia pani wonama abusia pani na bo asrafo ni na busia pani no piao wasaje fo boto fo pani na busia pani no piao ajusu na busia pani no wofenso na busia pani no abusia pani na ba no be poso so ka ho obi na busia pani ana no wo fa ase ne manso kwanta yo nana no mo maso enfeme nana no mo maso enfeme aya nana kofi inti aya ne nana no ma ya akuna fo mo meswam said you mo kasa ni mo ba ya nana no moy omo gito mo 1 million and 9 esimuso na to abusia nyina piao ewe blab de jami de wosana ma no profa kumbo do tinya kupa kasa wodi fo kumbo do tinya kupa kasa na ba no nyame kasa wote ewe emlam difo nyame kasa wote nyakupa kasa ufiti ka chichiri di manisa mabre posika to pai ajitata piafo wuti nyame kasa jo nana no mama be confirm me mitina ha Reverend Renat na mitina ha ma mitina ha
Midina Hama, Ghana Communication Technology University. Ajumakui, no Kwasam Nianchen, or 2 Santin Babatia, no Baya, almost a Kobinaman Kabidie, Yankana Bronubiaso, Etuamukutomunsuo, and Nakanama Kumaku Dunum, Omuye and Omunye, almost had the Ghana Sikano 20 million, which 2,000 Ghana City. Attaches and Ananum, and Simuto, then Yujua, Modia Pata, Agufom, Yabajenti, Yada, Patra, Santa Bripon, out of Patline, Sound 4 and 4 Pakuatma, 2 4 Yaranumina, Ababa Bekansa, Yamanakwaba, Afro, a J. Cassie, a Doom, Ahene, Yaranso, a Traso Waba, Bafo, a J. Cassie, a Doom. Ahene yabewura kwaba Santa hene brempon natural patre sana ba fo pa no otu fo twafo ba fo kwa jemai ba fo ejei kase na dum hene na dum hene ba fo ejei kase watiti atre ba fo ejei kase na dum ne yewura so ababe kansa watiti atre nam piao. Yo, no, from some family, Reverend Dr. Renette Apia, also for some family, Ejebia, and a Kumasi Ministers Fellowship. I'm about to own in an animal tranconia. Said you have got a Reverend. I'm about almost $1 million, 10 million. What's it? It's so bad for Jacassi. Now do me. Nachame. Any dear mother, I go for my say, you run on Atlasia. Ana wo machema muncha na yentie adoya ba ani de mada ani de mada jinyame agro nyina nchama ya ni de ne obrase kwaso Jinyame nyom kro. Jinyame nyom kro. Nyame akwan. Na chame. Eni de ne amblase kwasutie na se na abuachi yam ababio na kwanta kese ehne. Ene nananum kumase foku. And say, and a Kumasi Academy, Kumaka, all student, woman former headmaster, Wonyina Kabomu Abachaye. Now, Quatakase, Ahne, Waka, all student, no, Kumaka, said Kumaka, Abamu, the best school in Africa, the best senior high in Africa, Kumaka, said Kumaka, Omo Akanye. Wobaya na kwata kese ehene ka ho enti we de omutimi kan badwom na mbom we nananum de one by 2,000 Ghana cedis 2,000 Ghana cedis na chame enso soe sabre enso so brimpo nananu bisra santene brimpo nananu bisra na tsada hene yema yura koba 2,000 Ghana cedis na chame enso so siewra Akaniscano 20 million. Say now Quantakasa in a Pajanua, Omaba Fitium, said the Kumaka, Omokasano, the best senior high in Africa. Joe Nanano Madame Brumo Fabason Fame, and Tanya who says St. Louis SHS. Mato Sante Kama. Nano Madama, Nano Macha, Nano Binsra, Natra Dahine, Senator, Nano Binsra, Natra Dahine, Santa Watcha. Na machi balen na jedu kumanin na jedu kumanin and about 4 coffee atobra aya na dadia so aba kumase dadia so abra ekuntuni kantai ba 4 coffee atobra etua sentiment me nyina wonu nua ba fa na tam na yemudia na ponsa kwa na pa ma yire sate hire bre pon no na bedromo achia yema woni na akaba na no achia me madama amutia me bro na amutia me adai na enche bia na sate bema sapo
twene bu akɔdua adua na adua na wɔde ne hyɛbrɛ firi soro ɔma ɔno ani si na mu baayɛ bɛrima si ɔno ne nua ɛne aboakye nsa dabra sɛ wɔnya ne bɛbɛ so ɔkɔ a bɛrima safo twene bu akɔdua kuma wo ma yene wɔne wɔ maame na sɛ wɔmpɔnsa si baayɛ a ɛyɛ 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis titiska 5 million sa bɛrima ma wine wɔne wɔ maame na me ɔde siba wɔ sɛ ɔpaa Joe Nanano Madama Santin Biato, a Trade Winds Limited. Trade Winds Limited. The Jumako Mufra no, our Asokore Mamponghemaa, Sana Santin for Opemsuo, a Methodist Church, and the 7-day Adventist Church, and Omakaboma, Omato Santine, Abetia Paka Benjamin. Yo, Sabre Santine this way, Anita K, Edna, and I Yvonne, Papa Mason Femi. Sabre mukunu ma kono fo ne monster nom e na sabre modru on be chiamo e ne nana ma tra kunya sabre na den cheman Mamponghene sabre nana enso e ka ho bi ti oba pa ni take uni punua e Edna e na Yvonne munti e na mukunu na ma on be chiamo so nana no madam ma from Mason Femi mitira ha ma na mitira ma St. Louis Senior High School and turn a headmistress and in impending photo Santini Babatia. Yes, now ask Mamponghene, no, your school board chairman. Na British boy, when him some school by Omobai Omukuta Opemsuo and Nakajun Omuya and Omuye Omukuta Omun 1,000 Ghana cedis. Over the country home. Yo, Nanano message in a have you. Mijama St. Francis Xavier Church. Asokore Mampong. As if we say, British boy when him some and I'm saying Mampong did so and they did 90 Omukuta Opemsuo and Nakaju Omukuta Omun some 500 Ghana cedis. Nananom Ensimuso then you know more they Kampatagu form. No, and the any of us are quite so much here, bro. Mr. Emma de Pamfire was Mamponghene. Sabia bro, you're renting at Babie. Sunday you're renting Babie Nasi what you so qua. I have 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. It is 5 million. 5 million. You are so and Naka Asia said you have to be a church. Not to Nanano Sinifa. At the Pamfire as Mamponghene Mishamo. And as a Chebusia. Yo! Yamokoba. Nana Jimmy, for a family, hey. So we are Hasaya. A Zongo, Nananum, and a shower high. Nana Jimmy, Council of Zongo Chiefs, and a Council of Zongo. Omuna Abeshia High, Dasibre, Nane, and the Adiato Santimayani, at Zongo for any. And instead of Zongo, Nananum, Asia. Said, Yawa, not just a yawa, my papa, and Yana Asokore Mampa, and Kabata Kalia Yatui, and Kaifa a song of what the Befa, and he said a song of what Sianio, Zabusia, Mumfama, some Fabian, Nana Zongo Yining, and in a Bushia, Council of Elders, and the Council of Chief Zongos, Domusiania, Mupaya, Sada Mambrania Mania Quaisinia. Zongo fue beya mambra omukuta omo besing ya kuraba ako edi mabushia samunye yen tutun santina adiachia ade wabewi etosubiam sada zongo patakali him fanye omusi omuwieye omusakuta omunsio ya tete batos ya baku sacheno baku 30 omudi mamu abushia yen wiye yo Nani jina chino Nana Asokore Mamponghene una wasi zongo yini aya friend Mahmuda Gambo wanina zongo hinfunyina betane chi eti sade Mahmuda wasi yenye wasi wasakutanisika opipi aya 2000 sa yemfa mwabushia eti ne sade zongo yasi abo sa yeba eyei ampa yebedwa na sade usini hini Aya Mahmuda Gambo, Azongo Infugata Nechino, and Nana Pay, a Mamrania Mania Quaiso, or Babeya, a Mania, Etra, Nana, Asokore Mampo, Ebusia, Etisa Nana, Debra, what that Benkum Sui, Zongo Fuanso Mate, a Yadanoso, Ombesa Besha Busiama, Etabusia Mujray,
Say Yamuda, Yantibim Bobata Kalinidi, Abudama, Wujina, Mompris, say, yeah, and Madame Mamesimo Buro. Ora, or say coffee, Pepoma agrochemicals, or Roma. What's sorry, ma, St. Martin de Paris Catholic Church, I told you, Kumase. First seat, and no seat. Almost your Mukram Sepsica, or Pepe Edunai, Sanso, Anna, a sorry man crown swear buyer, and almost awful, or Pepe and so, or Cabamwa, or Pepe Adionabaco, Pepoma agrochemicals, Unianum, engineer, Copenhagen, Japan, and your Bushanina, Esimuswe, Edamasi. Oh, Achiame, Madame, Missimo Bro, Mitra, Emma Santana Brimpo, because Santana Brimpana make an Mensa Bonsu, Kumasi Casine, 111 in here, Bafo, Kwaku, Amwati Jati, Santana, and the Chiame, said one near was Biachamuni, was one in Yan and Abuacha Sadabra, Sunday didn't know to the 1,000 Ghana cities, 1,000 Ghana cities, and Sinanum Kumasi Faso. Next year we sending 10 million. Okay. For Martin. That's Abodom and a castle when you are the about any for. Sir. Nachame, any day on Brazil Quasuti, Nase, Uranom, and Chai, and Dasebra Otuo Srebo. Our Tosumi no Jabe Mahene. One end, my man, and I could Chama or Tosso, and I Jabe Mamponghemaa. Sadia Dasebra Wakanya Obaya, National Pano, Pentu, Nananamanum Kotwamiano, Sikapa, Wapipi, Edu, 1,000 Ghana cities, 1,000 Ghana cities, and also Nachame and the mother is so Nasi Ranum. Nachame and the mother tie, Nasi Yeranum, Nanaba, Nanakusi, Wane, Ninia, Mame, Echa, Womo, and Senom, Nanakusi, Wane, Mame, Echa, Womo, and Senom. One Abamusono and Akano Adiosia, 60 boxes of mineral water, 1 drinks and also 30 crates, Snapono, Pantu, Miansa, Nananmanum, and Kwatwa, Ensia, Sikapa, 10,000 Ghana cities, 10,000 Ghana cities, and Kanisikano, 100 million, Nanakusi, Wane Mame, Echa, Nana, Nema, and Omo, Omonsonom. Domo Canano, that's a brew, that's a dying. Nana entry, a J, one in Nana Bodua, Sadia Nana entry, a J, and Nana Bodua can ye 2,000 Ghana cities, and Canisicano 20 million. Santaneba, Nuiano, Santaneba, Nuiano, Professor, what why no watch a J? You're right, and I'm Santaneba, Nuiano, Santaneba, Nuiano, and Santamera, Nebano, Santaneba, Santini Biato, Santini Adabrijo headquarters. Yaka Adabrijo headquarters. Nature Dr. Caesar, Lina Green Tea, Mepacho, Bema dear. Was say any quasi Bema Wo, Abra Watiase, Dr. Caesar, one in a Juma 4, and Ato Santina, Yababatsian and Anumachankonya, Dr. Caesar, Lina Green Tea, Dr. Yamawakwabe Brew, Dr. Caesar, and our Juma. Oba Betsian and Anumachankonya, Dr. Wobema, at the Brijo headquarters. Bema de Ungu Yanukwasa Obema, Dr. Caesar, Dr. Moakwaba. Nanano Mason and Femme, Sabre Ellen Believers Worship Center. Apostle, Bishop, Stephen, Edujemfi, and Jabia, and on in a software, on in a sorima, Ebechiamo. Sadia Apostle. Stephen, Edujemfi, on in a soft one and a sorima, Ekasanie. Amabaya, almost 10 million to 10 million. Nananway, Esimoso, na Enka Abusaning na. Amuye no Munye, Amusakuta, and so I had 10 curtains. I'm going to tie a tree. No, many dear Brazil, Smutia, bro. Mitra, of Akwamia Sarema, said yes, we be a chan and Anmachame, now to Kusinifar, and then Anma question Piasari. A simple Sabi. Yajabra and then Abuacha Sadabra, Yakwebron is a petrol, Nanufagun Konyasia Petiamua, Sabi Papa, and Yama Sarima. That's your bro, that's your die. Nanano Mopamaso and Femi, Nanakwam Wadaroma for us of Femi. A top 10 hotel, and I Ekasacho, young by Yamukamon Sam,
500 Ghana cedi nana kwam esi so na ento nana na matrankonya beza so gina ho a me gina ho St. Nicholas Anglican Church ewo Asokore Mampong enche na popanyin ebe chia ye one na asore mani asore mpanifo oba ya omusu kuto omusem million enum St. Nicholas Anglican Church nana no mesa so gina ho ma Jesus is the owner church. Jesus is the owner church. Radio Muso SCN and Nano Mama Bayo Mukutomon million 200 Ghana cities. A son so Ateno so a two. Nananum Pegenti Yadasi. Nano Sabre. I am something in a people. Quabre, my ehne. Hine, Quabre, people. Hemai ehne Nana Apa Yafe Ababil. Sawansan. Sawansan. And then Asokore Mampong ehne. Sanatio so ye kwanani. Sanatio. Why ye kwanani kwaba wodi mensam. Sanatio. Nana Apa Yafe Ababil Sawansan. Wano nanum kwa kono wutu wano waba wutu aja no waba na sante se eh ba mai ya sawan sai ni dino no ya sawan sai kumasi ben kumwa na atafo yene the second in command wana Opemsuo ya manai mai akwa ba ye ba nana apau ya fe aba sawan san kwabre hemai ehene so nanum wada me brufu aso fame Mitina ha na mitina ma Benamis pharmacy ajumakwe wo Asokore Mampong market o mu se edwadifo nyina ba ya o mo de ade nanso ajumakwe se o mu se ni na nate no